Grand Grand apa ya? Ya pokoknya ya Ion lah, Ion. Nah, tuh sinar lasernya, mantap. Sinar laser. Cakep. Oh, terus apa namanya itu? Komedi putar. Tapi belum ada yang mutar, maklum, masih sore. Waktu maghrib. Ya. Tuh. Ion. Ion ujung menteng. Oh, Ion ujung menteng. Dari belakang. Dari belakang gedung. Belakang gedung. Tuh. Ramai-ramai merayap parkiran. Parkiran. Ini ada orang juga nih. Oh, orang. Orang hilang. Oh, parkiran juga ramai, parkiran. Ya, full Ion ujung menteng. Nah, tuh yang menarik sinar laser. Oh, sama itu ayunan. Oh, kedap-kedip silok. Nah. Komedi putar. Komedi putar. Ion Mall Garden City, Jakarta mana nih ya? Timur kali ya. Kerap-kerip lampunya cakep. Cakep. Merah membara, cakep nih. Tapi saya nggak berani naik, takut jatuh. Lampunya silomen, silo. Ion Mall, Ion Mall Garden City. Lampunya. Muternya pelan. Belum ada penumpang. Gak ada yang naik. Di atas gedung itu. Ya, kuning. Kuning. Wih, silau main. Ya, cakep ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.